Керменчик в переводе с крымско-татарского «маленькая крепость». В село Керменчик, как во все горные крепости Крыма, добраться нелегко, но того, кто преодолел высоту, ждут горы, прекрасные виды и всегда свежий воздух. Местные жители говорят, воздух Керменчика может вылечить любую болезнь, кроме ностальгии. Она и зовет в родное село уроженцев села, которых лишили родины в мае 1944 года. В этом году на ежегодную встречу односельчан приехало не так много людей, но все они рады вновь увидеть друг друга. Çok beğenimiz, конечно. O'zimizni eğer bu urf adetlerimizden balalarga, yaşlarga ko'rsatmasak, kartlarımız buna. O'tgan yılı Kermenchik ko'rishuvni 3 kere çok edi adam. Mana bugün azca bekimdagi kerler. Ular kartları aytib anlatmasa, yaşlar qaydan bilecek? Ko'rishuvlarni her vaqt geçirmek gerek. Her bir yerde geçirmek gerek. Herkes bilmek gerek. Tanımak gerek. Olgan şeylerin, olgan vakiyelerini bilmek gerekli. Tevekkül aytmaganlara, tarixini unutmak olmaydı. Bütün vakit oga bakıp oga yürümek gerek. Onu tarixini unutmak gerekli. Традиционно встречу односельчан начали с общего молебна. Эссалату вассалам алейки я Хабибаллах. Эссалату вассалам алейки я Сейд эввелин вел ахирин. Ve salli ala cemil evliya murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Усман Кадыров каждый год приезжает на встречу односельчан, чтобы увидеться с близкими и знакомыми. А главное – навестить дом своей покойной бабушки, уроженки Керменчика. Rahmetli bitamda Merzi bitam o da bu köyde doğulgan edi, bu köyde yaşagan edi, hocalık vergen edi. O uyları bugün gecik duravlardı. Şimdi onu da korup kısmet olsa uyga kaytıp torunlarıma ağnatırsam kanda bitaları yaşagan. Böyle toplaşılar hepsi köylerde yapmaya gerek. Ne kadar halkımız münabet toplaşsa birlik ola, kuvvet ola. Milletimiz de son daha çok ko'tarilib, ko'ngillari ko'tarilib, quvonchda bu qirmimizda, vatanimizda yaşamaya Allah Taala bizga son qismatlar beradi. Долгие годы жизни в ссылке у Снесит Халихызы согревали воспоминания о родном селе. Ey balam, niyetimiz, ferahımız, şu yurtumuz, vatanımız. Şimdi aves ettik, geldik işte. Evlerimiz o yerdeydi. Taş evlerimiz, yüksek evlerimiz var idi. Kur'an'damız boyuk idi. Onların hepsini yıkanlar. Altın bellediler, bar bellediler evlerimizge. Taşların, kayalarını yıkıp, kayıp edip, kıdırıp, yerine yaksan yapıp koygan. До депортации 1944 года в селе жило около 1000 человек, теперь чуть больше 100. Но звуки крымско-татарской хайтармы напомнили Керменчику о прошлом.